be about Attention Television. So Attention TV GH or Facebook, so Attention TV GH or YouTube, or subscribe here. No share, no like it. Send a beer, the OT, no or Henderson, Obinia Kunya, no so and Sempano, or Nebia a tea, no one been so there. Asher, Mediana Becco Broffer Solomon, BBS for short, and Nasibia, the white skin of Fremensoa, Major Sopa. Then some day, while him saying some day, Ibijina sending entertainment stories a hodono, and some air country eba bremino, and a day brain and a hair for Attention TV so any asem kitwa cry. Now you ransom no more about why your friends are Geneto Usu. Geneto Usu or a brand TB presenter or Kingdom FM. I have friends and Naya Osafo. Naya Osafo, Irene Ababa, your friends Geneto Usu. Now Janet, and I never to just say, a new crew, your friend said, Naya Osafo was right a bronquan and also a Brona. Now, your cocoa bisa Janet said, Janet, Eden Ukuna and some true near Mapa. What's not a radio son of Pacasamu, Biatin and Tungo for Shanko for Ukraine. Oh, the Baba, I radio near online so say, oh, bro. And I say, boo, Mukuni, go a Juma way and can you answer class of cotton inside the ball bar? Nancy so Mukuni Solia, a bronquan or sort of bromia, meaning no, brominias, Janet, as no can do say, no crown Americano. Nukunu na ya osafo masem kwan odi ekunu ofio wosola ma we kwa na we ba ana yes Janet na ukunu one ne tie a wo kan nsem we fa no ho de wosan enye se ntro no otwa nukunu no one ne tie as eyere ani okunu one ne tie dem ma wo omo no ma anyina na wo ho a wosan nyem na be man esoro masem no de ha no ena nkrofo nso anu na be man titi okwa bonten a ne mprafo no kan se okwa boyera obeduru fia no watwebet esanye gu no so na pra wa brona na se Janet asma wo kan de anu no an se a wo kasa krampo no o UK a ho na wa na just okọ na okọ afa no ho afa ne ba na wo a bema ne de one ne ni aware sembia biem omaja aware no na omo file divorce ayikura na omo guso omo process ne be a obetumi I divorce bema na ne ho ato no open ba bia de atena na bema no we na ko ebo pran na ya asafo ene na ya osusu di nkomo kakra se na ya se na oba Janet kan na osusu no wano asem ne sei na ya obeka se oba no onusuban enema ensan fatakwa na osole anu oye no ofie ode kire no enu nti na ma ono so sore a na aja one no o kaba ku mienu pe na akwa yesa bufu no ono so oba no na no den oyeza oba so de wano adea wano ba na so obema no so ne nsa beba te wantima control no hono bi wato ne nsa na ese akwa fancy maba ne ga se na ya na se odwuma wo yi de ni kwan se nka wo yere de utimi che nsa de de bono because oh yeah inspirational like e de ma afofro bibre o te radio so o kasa manfo te wonka nemba pi na o ya manfo hwe so esuon na se o boyere enye fe be ma de kamhu yi o choyere etira won chen wa krokro no kama ade na o ye na se enye kra na ye mfa bro ayete sa akra wo no bate wo na so de bia baburu akra no o soro no de bia bo akra na soro na abesoro no ti wo no o yere te wo na so so babu no de bia o ya de no babu na o soro oba no tiko waya ade na enye no no atwena bata ho oh meyere ade a oye odo ye mesrew menye biem e bia next time no kaye ni sei na se woto nsa na se wode bo oba na wa ha dwen nde besere na ya e besere ne pa e ma abro de o ye be ma na abu ma enye nkankan ne dubia ekuta o ye nsamtwironi a wotena radio so e kasa ma manfo te nkan tunkrofo fo shenkrofo nkran na se o be ma na mum na se o bro yire a no pawia ne numre na mpransem masem na de ku oba na wo se be ha dwen e ma nso de e kuratwen ne de e wo mo ho oba hu kura se no oba gina odi nkomo na anya wo hwe no krampo no e ba ko ya asem na nkan pese o yira no ne tino aza gofa mpana foforo na chi hu ebe ha no obeka okokan so na wo so kobu na nana ebe ha adwenti me de mesrew me yonko santwoni no nana mesrew ma no omo ho ahomte enyanti yese o ma me de atudwa se oba na asi a Janet de o ma onwale ni biem wagu awale no na kokko o de atu nanim so opese o ware oba foforo ye besrew oba foforo na Janet nana ya opese o ware no ye besrew pi ono so mfa bro enkonko tata no o ware no wiedu ni kwotena ofie esrew emo no so no enye safi na okobro no so sa de bia te se de na abu Janet no se Janet se wafa no ho
o wa papa ne ba bi atena akwa wo so wo ma ne de what is so kase o ma kwan ma hwe ne ma no wo se o ma ne de onsu kwan so ba be hwe o ma obetuma ba hwe o ma na emom se wo friend o ma na enfriend nsi enfra o ma nsi ono no phone so wo ono no ge no ma me wo Janet ma me number o fra fresi Janet ma me so wo fresi Janet ma me so o de phone be ma o ma na no ma na kasa na so onu Janet ne pa de so wo be friend ne de onu ni hwie biem enti men friend no o sra opi because o ye woman bitter be ma obo ma de da chi bi ohwe ya obaba no bi obibiri be no o bu obi baba no sanso no bi so be obaba ti nana ya be srew se ba bia adwuma o ye ni ti be srew pa ti mafutu onu aketo ne me srew so be ti mafutu na e ma abro de me srew be twe ho afiri ho ye konsem no so de a na ka hu sense me se na me kan no Attention TV GH o Facebook sanso Attention TV GH o YouTube o subscribe no like no share ebema obi bia so nya bia tie kama ne de nsem ni bebre enso to aso dia na yen ayinimo ye ma me ba go pe say ye kai no na agrada isi o say friend na agrada biom o say friend evangelist Patricia Oduru on ne de no fa yinimo o kind of evangelist Patricia Oduru yes mami aso eni edu o say tese wo dwene Ghana a Christopher bebre ho onto omase o say Ghana Christopher bebre nyatwom bruni beka say o hypocrites o say Christopher bebre they live hypocritical living o say my ono na say aja wa jai bosonsom onsom bosum biem bosum kofio say hwan yo ya o nyina o say onsum biem e say wa sachira eba besu nyame wa fa nyankopon say ne kra de agensa na sa Moses da bi mo mpene ma na mfa nyankopon say ne kra fa agensa na mo pa kire say wo so obesere mo pi wa fa nyankopon say no akom no wajai wonkom biem na Ghana for sorry ai na ne sachira no kra wa sachira no kra enye sachira papa bi na camouflage bi asa ode nyankopon sem no person ode kata boson sem no so na say still na asa bosom no shaase na ode nyamesem o se dabi wanya kasa wa sachira no wono konfa grada wa sachira wo so wa sachira nti wo besere obi bia Ghana Christopher yi wo so wo sere mo ma ne dina wa sachira ise no nyankopon mu no ise wa bewura wo se first na o ye bonsam nyuma na me ankasa medwene wo se first na o ye bonsam nyuma no o ye bonsam nyuma nyina o te akom animu a wo kom ni nyina no obom pa ise nyankopon se wonye no ela medwene am se mami o kasa o te akom na nim boss manim a wo kom ni nyina o sa bom pa ise nyankopon nyo na that time na wo kai bibi na sika gari edi na wutu edi netu na sika na eba no ene wan kai they say there also was a chirenti yenye wode ye besrew sa yam papa sa wasa chira dia mehu because na nsen kra boy hwe o TV so ne niam ya na ke kana as still na on sa chira as still na niam bi sha say ye koka o say ye hypocrite ye besre mama ye srew pa mama patri ba ko pe ye srew wona wo kasa kire Ghana for Christopher so o me nyaatwom na wasa kire me hu sa yampa wasa kire na nyaatwom sem na wo kasa Christopher bebre nu no o munyai se na be ya ibo sampa won so na obasa kire afa nyankopon se ampa o kra ene wa genkwa ye be sere opi mama patri se yampa so wasa kire da me hu wo appearance agasa musumu o dressing kra me hu sampa wasa kire na o to ani achi se niema yi ma asenta kra yo de tale so ne ade a yesrew esa kra esa oni wiase fo nyina yepe te besra mama Patrice so asachira o mihu sampa wasachira ka o se dwumadie Facebook Attention TV GH sanso na YouTube Attention TV GH o subscribe ya no like no share se na be obi bia so benya ensem papa ni bia de eti wa Attention Television so mo so for back Professor Solomon me na me ensem pai ebremo Attention TV GH so bye bye.